Adiu e plabengut, sen a l'emissio Toc Primero Visito. A Cinta Liurado, anem reencontrar lo directu. Adixats. Adiu. Coneixes un pau la vigno? Un pau pas trop, sui pas dins un obilo de vigno, sui dins un obilo de pruno. Ah ben oh, segur que c'est là ici, il l'oubres de la pruno. Quand començant de préparer los empeuts et los portempeuts. Alors, il y a un pau de brut parce qu'il y a des maquinos sempre tout. Ah. Qu'est-ce que un empeu? Dins un vigno, il y a deux partidos. Il y a un partido debajo de la terra, es le portempeute. Il y a un partido que fa los raíces et un partido que fa las feuilles et la frutzo. Le portempeu deu pas fa de burus perquè va fa de feuilles. Normalment les feuilles són sur l'empeu. Donc anant leva ici el buru, és la màquina que ho fa, que leva el buru i a tal hi haurà de raïces que sortiran, mais pas de brancos ni de feuilles. Mostrar com se fa. Donc l'idea és de mettre un portempeut, un empeut d'aquest costat i amb la màquina aquí has fet un primer empeu de vigno. La màquina trenca e butta sull'empeut e lo fa dintre dins el portempeut e tric-trac és acabat. Igueito. És pla polit. És pla feit, ten pla. E ako és l'empeut e ako lo portempeut. Et tout à fait. Qu'est-ce que Ako és de chocolat blanc. Et donc gaito. Ne podes tastar. Ako és pas de chocolat blanc justament, mais és de siro. Un siro que fazem fondre dins un bac per protegir la partie do empeutado. Lo trempant, lo metem dins l'aigua a tal refresquís e los metem dins de caixes après per mettre a de benès. E donc són ici amb un pau de turbo e vam partir dins un siro per començar a butar. Podes sortir per aquell porto. Ah, fai millor. Eh oui, tornem a trobar el solel. Anant dintre dins aquell siro, anas bene fai un pau mai caluc a costat. Donc arribant ici, a un endret un fai calu a l'encot humide, perquè se n'ha 90% d'humiditat. És un pau el climat d'una zona tropical o equatorial. Quina és la matèria per isolar? De plàstic un pau especial perquè al plafond avait un plàstic amb d'aire, de bulles d'aire dins el plàstic que permeten de guardar la calor i de diffuser l'olun. Són des plantes que són ici d'empell entre 15 jours et 3 setmanes. Dessous hi ha d'aigua? Ah, dessous hi ha la turbo que havíem vist tot ara, que era dessous, i que havíem fet d'avalar al taló amb d'aigua. En aquell estadi havien 3 o 4% de soldadures que se fan pas. Donc, representa... Alors, bon, sus gairebé 2 milions de plantes, que fa quand même 50.000 plantes que prenen pas, que fa quand même, mais sur la totalitat és pas tan important qu'aco.
Bon, a la bet. Oh, familiu. Donc aquel és un improbutat e adar o van passar din l'Italia costat can am visita sul pic per bere justament aquel sudaduro e pla feito. Bene. És aquí que caben donc l'empeut e lo portempeut e hi ha de rais pitiunos que són sortidos perché din la serra che abbiamo visto hi ha d'umilitat e l'empeut crei che és din la terra perché hi ha prou d'umilitat e donc ha fet de raises que n'han ocupat perché volem pas de raises al nivell de l'empeutatge. Aquí hi ha des felhos? Sí, e les felhos les han ocupat perquè pel moment n'avem pas besoin de felhos, donc les ocupan. L'interès, l'important és d'haver una bona sudadura, és això que és important. Lo de mai... Anem la tornametre din la siro? Oh! E après van ser metuts dins de pots per anar dins les serres. Après és de rasi de taula també, aquel? Aquel és de rasi per fer de birutze. N'encal també. E on vai partir? Pensi que aquel va anar en Dordogne per fer de vi de peix charmant. Et donc ici, aquella varietat és de semillon. Aquel va anar a fer de vi de sauterno, un vi sucrat. Alors, tout le monde ne va pas à la même vitesse. N'hi ha que han fet de felhos. N'hi ha que han fet de felhos. N'hi ha que són tot pitjor. Que n'han pas començat. N'hi ha que comencen just a fer un pau. Ici, hi ha un burro que comença a sortir. E aquò és per azagar. Veo, vezes, justament, és el moment. Hi ha un azagament que és en train de se mettre en marxa. Hop, après aquí. Et voilà. Bon, senta bé azagat. Sent trempat. Fai fred, fai cau, fai fred, fai cau. Et oui, ici il y a 40 ou 50 varietats différentes de rasi de tauro. Donc aquel s'appelle Carla, par exemple. Aquel s'appelle Danlas. Aquel Chasseras Muscat. Merci pla de nous haver acollit. Espero que avez après des causes. Plein de causes, sem pla contents. Merci pla. Adiu. Merci. Adi chat, Adiu, e adaro que sabet sempre uta, e beleu un concurrent de mai. Veleu. Adi chaps. Al cop que ben.